Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahara Ardianisi, santri dari Yayasan Yatim Piatu dan Duafa Rodotu Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu iza bu'syira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma izil khabir. Shadaqallahul azim.